Hello guys, noneli follow ni sedo, dak sam toro rong sedo ho. Sedak idon do inu da korte jon rong pipo alang ni ke anek hangat pia po to me velo. Ala pen na polang tum kidung ke kiduk sung hektik alang tu ma hem thek long lo yana to. Kiduk sung hektik. Asalang tu ma phan ko mane kar beng long ara tum nang tum yong si engine soduk pata nang tum humri la nang tum phan rap. Alang tum non a hem ave arita ave chumo ve jun mo ve do thai ve pin mo. Silang tu mapan ang tum karbiang longara tum hampang songara doan mo may nang tum koloni dak sam arorong nang tum humbriga alang tum hem humbriga nang tum rabing ha sidili dame men thang chi ne ya chisik me gele bang ali ni blocks nang monai fancy ba aba nilil deng tame tangka bang nan do o ida posnili na tum rap kang imo delo tame nili ningkang sampen asabes tame nang tum mapan nili rap kang si ni nili panning ori nili nang panang rap tekang o ke mo bedet lo sutame nang le pan lakar biang long arat tum le nang tum pan ke nang parat lo na kasi nali ning ori nang tum mola sang ilili invest tame mo nang tum sunam kamo ram ne velo dei nang ning ori no mo komane ning kimi penang tum pan nang param nang le men kar biang long arat pan jithanik tha manai bipi nang le men jithanik tha ke hai John Rongpi. Now tum kidu kisung thek. Tik lo di. Hem ave rid ave lo ke. Ke chongdat pen lok lo di. Chorolo ni ning biang ne ardam nang tumalong do lapen ardam nang tum phan rapji. Lapen hampang asong to lapen non ki chari bom BJP sarkar alang tum non tangkring men chari pon bom lo selang tum nang tum phan rapon po. To de. Guys, churolo na tum nagalang do na pot la selang tum phan engine sura rap tha nili ke bang hello pig yo nili hati frequency bang yo scooty frequency bang yo nan lo nili ke bang ke asi tata bye bye ning khelo na tum ran bo pusi